Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta stadiona z Dežele v Celju, kjer smo v pričakovanju začetka velikega derbija 7. kroga v prvi ligi Telemach. Pomerili se bosta do tega kroga vodilni ekipi na prvenstveni lestvici Celje in Maribor, ki so ga prinesli iz Tel Aviva Celjani. Že od prve minute proti Makabiju napadli na vso moč. Tule je priložnost za Celjane, ki vodijo! Karničnik je strelec! 1-0 za Celjane. Matko je ostro podal pred vrata. Pa mislim, da niti ni iskal Karničnika, ampak Pruceva. Toda na koncu je žoga padla na glavo Šana Karničnika, tisto, kar Karničniku ni uspelo na tekmi, ki sem jo Vemo, kako je z nogometnim profesionalizmom, da v Luksemburgu, ker je igral doslej, pa napaka Nemaniča, Jakupovič strelja in tokrat odlično posredovanje Matka Obradoviča, ki je žogo odbil v kot. V levi zgornji kot celjskih vrat je tule nameril Jakupovič. Celjani, potem vrata do Božiča, strel Božiča, ki je zadel Bobičanca. Jakupovič, in tole je bila igra z roko. Kaj bo zdaj dosodil David Šmajc? Za Bukovnika je žoga zadela v roko. Preko tela je, ne? Jebote, in na koncu so dosodili ofsajd. Dejal sem, da je že na začetku dišalo po ofsajdu. Tule je šlo pravzaprav za ofsajd. Nobenega dvoma, ampak ljudje božji, pa zakaj tako dolgo? Napad Celjanov, Bobičanec, strel daleč Bobičanca, obramba Juga, ki je žogo znova odbil predse panično zdaj Mariborčani, ki so žogo poslali v avt. Tule je Luka Bobičanec. Stekel je Matko v prostor. In Matko zdaj do žoge! To je super priložnost za Celjane! Aljoša Matko! Odbita žoga, krasna obramba Juga in potem Repas pred Lamijem. A tole je bila, rekel bi, že prva meč žoga na tekmi. Imel je Aljoša Matko na drugi strani za hitre celjske protinapade. Videli, če bodo Celjani to znali izkoristiti, do nas še prej Repas do Iličiča. Iličič, vratnica! Vratnico je zdaj zadev Jojo Iličič, potem ko je bil Obradovič tule že premagan. Pa ponovno Lami, spet Celjani, doktorsko držijo žogo za Bukovnik. Klesič, Matko in 2-0! Super akcija Celjanov in Aljoša Matko do novega zadetka. 92. minuta, 5. gol Matka v tej sezoni državnega prvenstva. Zdaj je sam na vrhu lestvice najboljših strelcev, kar je še pomembneje. Mr. Jera, they say that the great teams win even when they don't play the best match. Is Celje now a great team? We are a great team, and as I said before, the previous were not one of the teams to beat. We are the team to beat. First, because we are first position, and second, because I believe that this team can be in front and can play good football, can play much better than today, of course. But competition is about 10 months. To keep going, we have a lot of things that today we could do better, but you could hear from me many times that I said
For me, the most important is the way how we play. No, today on the way how we play was not our best game. But I would like to say that congrats Maribor, because sometimes it's not only what you are doing, sometimes it's the opponent also doing or forcing some situations, and Maribor today forced us a lot of situations, especially on the size where they create 2 against 1, and they force us to defend. But the great teams for me are the teams that they know to defend well and to know what to do with the ball. Now the rest is coming finally for your team. Was that also the part of conversation at the center of the pitch? You are going to have now finally a few days off. We are not only physically, we are mentally. If I don't miss my numbers, 42 days we play 12 games. This is 3.5. Every 3.5 days we play 1 game. So this is a lot. This is, as I use last week the word not human, because I can see on the face of the players. So when they are tired, when they try to make one effort but they can't, what can I say as a coach? Bravo to everyone. We had planned 4 days off, and because they deserve, I gave another 5. So congratulations to all of them for the effort, and this is only the start. It's not how to start, it's how to finish. So still we have to keep going, but with points in the pocket. That is important. Danes derbi na koncu, zmago Celjanov 2-0 se je končal. Bila so obdobja, ko je bil Maribor enakovreden, ko je bil boljši. Zdi se, da v tem trenutku res nekatere zadeve enostavno, te nogometni momenti se ne poklopijo. Kako ste vi vidjeli tole tekmo? Pa evo, vidio sam baš tako kako ste vi rekli. Prvo čestitke naravno Celju na pobjedi od 2-0, ali ja se ne mogu oteti dojmu da smo danas odigrali solidnu utakmicu, da smo na momente bili bolji takmac, da smo imali svojih prigoda, nažalost nismo ih iskoristili. Ono što možemo žaliti je pad zadnjih 10 minuta, od 80 minuta pa do kraja utakmice. Nekako smo otišli u nekakvo nerezonsko srljanje, u nekakvu neplansku igru. Naravno, to nas je koštalo i raspada naše napadačke igre, a isto tako i drugog pogotka, mada je taj drugi pogodak jednostavno već nesvjesno uzimaš ekstra rizik, ali kažem, do 80. minute stvari su dosta dobro funkcionirale, ali nažalost danas Božica Fortuna nije bila na našoj strani, vjerojatno zbog toga što nismo zaslužili. Kakšni dnevi so zdaj pred vami, pred ekipo? Imeli boste nekaj več časa, potem pa prihaja takoj seveda pravzaprav na nek način tudi že kar tekma sezone. To bo zdaj zelo pomembno obdobje za vas, kaj ne? Pa da, praktički je sad pred nama 14 dana u kojima smo očekivali da ćemo se zaraditi jedan mir u kojem ćemo moći raditi. Ok, danas smo izgubili, ali rad ostaje. Nema druge opcije, nema druge alternative, bez obzira na ishode da smo danas pobijedili ili izgubili, na isto vam dođe, moramo i dalje raditi, popravljati, ima još puno posla ispred nas. Kažem, možda ćemo u malo težoj atmosferi sve to odrađivati, ali uvijek vas izvlači rad. Vjerujem da ćemo mi prvo si pogledati u oči, priznati šta to nije onako kako bi trebalo biti i krenuti nastaviti dalje. Najlepša hvala, srečno. Hvala. Zagotovo eden izmed junakov, če ne glavni junak srečanja, Aljoša Matko. Aljoša, zelo pomembna zmaga, nekako zmaga, ki še napoveduje to, kar govorimo. Celjani postajajo glavni favoriti za naslov. To so nekako te tekme, ki to dokazujejo, se strinjate? Ja, sigurno. Danes smo pač odigrali dobro tekmo, na koncu zasluženo zmagali in gremo na zaslužen dopust. Vemo, da smo imeli res težek raspored s to Evropo in zdaj bo vsem pasal kratek oddih. Ja, bile so nekatere minute tudi danes, ko se je nekako videla tudi ta vaša utrujenost. Kako težko je bilo recimo, predvsem v tem drugem polčasu, ko je na trenutke Maribor vendarle imel več od igre? Ja, pa mislim, da že od prvega polčasa se je videla neka mala utrujenost, ampak danes je bil cilj samo, da se zmaga tekma in to smo naredili na igrišču in smo zelo veseli. Rekli ste, zdaj odhajamo na dopust, to morda ni vprašanje za vas, ampak me pa vendarle zanima nekako vaš pogled, vaše mnenje. Prihaja reprezentanca, Aljoša Matko dosega zadetke kot po tekočem traku. Je to reprezentančna forma? Ja, jaz dajem svoj maksimum na igrišču, je pa pač vsak igralec, kot sem že parkrat rekel, hoče biti v reprezentanci, kdaj se bo pa to zgodilo, bomo pa videli. Jaz bom dal svoj maksimum in čakal na tak klic. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Kar nekaj delov tekem je bilo, ko ste celo dominirali pred Celjanom, na koncu rezultat zagotovo ni takšen, kot ste si želeli. Kako ste videli tekmo? Ja, škoda, no, mislim, pričakovali smo tako tekmo.
V drugem polčasu smo dobro stisnili Celje, ampak moramo pohvaliti Celje, da so dobro stali v obrambi. Tudi imeli smo nekaj strelov izven 16. prostora, ampak so Celje dobro stali v tem bloku. Nismo bili pa dosti agresivni, na sredini igrišča, mogoče te druge žoge je Celje prevzemal in tako so potem tudi prihajali v te kontranapade in so bili iz tega nevarni. Kakšen teden je zdaj pred vami, vemo, kaj prihaja, da kako bo potrebno čim prej dati glave skupaj in dvigniti formo. Ja, sigurno, zdaj imamo nekaj časa, da delamo na teh naših principih. Imamo tudi čas, da saniramo te poškodbe in se pripravimo na nadaljevanje prvenstva. Najlepša hvala in srečno.